랭게 공감상 년동대 신신한게 저런 말인 게 상마라 Astele, 그 Kimbu, 라세 니모다 답되네 랭게 상마 라 참디 대시들에 슈야다 테린게 년동대 나바서 만쳐 베지 투텐 수유기래 로냐마 니동 유섭시 진다 중유변 낭도 어떤다 나랑도 주로 가시지 뭐네 렌드 나와나시 페이오 더블 존에 임베 아니 제네기 나자기 떠뉴시 Astele, Kimbu, Lamaju. अनि म चाहिँ योभन्दा 1 वर्ष अगाडि धेरै नै साह्रो क्यान्सर रोगी भएर चाहिँ पीडित भएको थियो। तपाईँहरू सबैजनाको आशीर्वादले गर्दा र सरसहयोगले गर्दा म यतिसम्म भएँ। मलाई धेरै खुसी छु। अहिले मैले नयाँ जिन्दगी दिन पाएँ। मलाई त्यसको लागि धेरै धेरै खुसी छ। सबैजनाको आशीर्वाद र सरसहयोगले गर्दा म त्यसम्म पुगेको छु। मलाई नयाँ जिन्दगी लिनु पाएँ। म धेरै नानीहरूसँग बस्नु पाएँ। मलाई खुसी लागेको छ। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म अब तपाईसँग भेट्नु नि मेरो धेरै मन थियो, तर अब पछि कुनै दिन म समय मिलेर नि म भेट्छु। अहिले चाहिँ म यहाँ काठमाडौँमा आएको छु फलकको लागि। अनि यो पछि अब यहाँ दिदीले टिक्कै मलाई अहिले नि फोन गर्नुभयो। त्यही भएर मलाई आइसँग भेटेर यति कुरा गर्नु पाएँ। धेरै धेरै खुसी छु म त्यति भन्न। मलाई सबैजना साथ सहयोग गर्नुहुने सबैजना दाजु दिदी बहिनी सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। 데 캔서 트로트 캔서 숨고도 데제 뉴치 셰딩이 부모 니마 세계 셰바기 체도 나라도 셰드비 두루 남바레 테이크업라 셰드비난게 쇼도 갸당 십시 조조 데데지 중요래 아니 셰데 펜치쇼 난켄디 튜드나 바군도니 탄다데 뉴욕 다르마 그룹 알아봐 아저트 시초딩 거루나기 두루나니 직동 자스테는 셰드비나 요래 아 티디 라조 베제 단다 아고르츠바 임바이나 아고르딘동 하우스 셴데브드루치 아니 페고르 추규르바 임바이나 아니 봄추다 투갸자스 아니 마치키 셰르바기 단다 메저기 체도 딘데지마서 퓨바레 더 퓨바 시송기 아니다 다와 peche ta dawa chuk du nanglo la ani morangi ta tene ye na ta tsangma singda chani ani kesa payu na la maale yengyo menjo memba todo tuyengi chido pen nangsha ani ta naba tso tengin to na la si to re nyamangi netang da tandangi netang di di nye de naba tso la tingui shue di ani ngarang tsui nguene sajo kawa shue wa ina yang ngarang tso tsangme egi mo ne chambada nyingji yikune langne pomola pomola tindejing azo charo shuwari shuwashi songi morangi tanda nebali getone sungudu ngarangi mise saba jesong tene tetsamdo maase ngarangi pu nyi nyamdo ta mise gegyu chongbadi ngara kewa sangshuji yi teyude nabazo suyi mela mateba nyengwene katuyina melam gyabki yu sinyo tindeji anyin tongdi nala nabazo sen tukure teyude ngara gergi mwene nga tachi karshi wara sosu mwene da junya keyo marede anichi ngaranzo tsangma nyamrubji tone ngaranzo mi sok gyok toba de tanda pardo debi lochu nalola kalakhan zamji ta ngaranzo mwene shibchi shu toyore shibashi songi chumre kalakhan zam tuyore di tsangma yuhe di nabazo ge gyabgyor 타직도 중발라 때문에 중아래 마도 나 게리 랑랑이 토네 제도에 개요 말에 디유디 규림디 규네 대갑라 나라초 데데지 로바 치료 치스는 비빈 난케 주로 하시지를 코랑조라 닝타반의 투지체 쉬야다 안 달라버도 되나 대신 네바딘데 교원 냠타딘데 여바니 바이는 나라초 대와나 아니
디 칸데 도로 과체도나 치료치 있으면 알아서 게위 그만한 게 말아라 소남 사 주니 저로 상말한 규름디 디 토네 님 타원의 가진치 대단님도 신대분한 게 상말한 거랑서 단다 부모 뭐란기 님마기 내당다 단다기다 단 내당도 시토바 있는 거는 가서 가와 교회와 대너비 교와디 아니다 겸으로 무지 본당 구출라 폐회 고등 디기다 ngwa nang toba yinba yina marangzo tsedi gewa chima arwa tsangma la pendu yungure samni utendeji shuguyo anabaso tsangma tete shindo tola jaba nangro na karinche उहाँ चाहिँ के भने निमा छेकी बहिनी योभन्दा 1 वर्ष अगाडि उहाँ चाहिँ क्यान्सर पीडित थियो नि त अनि उहाँ चाहिँ अहिले फलोअपमा आउनु भएको रहेछ अनि के भन्छ मैले फोन गरेको थिएँ बहिनीलाई अनि म फलोअपमा काठमाडौँ आएको छ भनेर भन्नुभयो अनि भेटौँ न भनेको हामीले चाहिँ त्यहाँबाट तपाईँको के कस्तो भइरहेछ भनेर मैले सोद्धाखेरि अनि म त मैले नयाँ जुनी पाएको जतिको अझै म त लामा दाइलाई पनि भेट्नुपर्ने थियो भनेर भन्नुभयो अनि अहिले लामा दाइ त यहाँ हुनुहुन्न भनेर भनेको अनि तपाईँहरूले जिन्दगी सोधिरहेछ अहिले तपाईँको त्यो रोगहरू कस्तो भयो के भयो भनेर भनेको मैले त अहिले एकदम राम्रो भयो फलोअपमा चाहिँ आइरहनुपर्छ 2 वर्षसम्म मैले सुई लगाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो बहिनीले अनि त्यसको लागि अनि एउटा भिडियो बनाउँदैछु बहिनी चाहिँ एकदम अब पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भएछ अहिले बच्चाहरूसँग बस्नु पायो त्यही धेरै खुसी छु म त जिन्दगीहरूलाई म सबैजनालाई धन्यवाद भन्छु भनेर बहिनीले आजदेखि नै भनिरहेको थियो अनि आज भेटेर चाहिँ भिडियो बनाउने टाइम पायो र बहिनी भन त 2 शब्द के भन्छ लामा बुझीलाई टसीले धेरै टसीले भन्न चाहन्छु अनि सबैजना सबैजना गर्नु सबैजना दाजु दिदी बहिनी सबैजनालाई म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मैले नयाँ जुनी पाएँ मेरो छोराछोरीसँग बस्नु पाएकोमा धेरै खुसी छु म पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भएको छु अहिले पनि रिकभरी गर्न अब भ्लगमा आइरहनुपर्छ त्यही भएर म अहिले काठमाडौँ झरेको छु त्यही भएर सबैजनालाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु म चाहिँ खुसी छु